Pamirsa silih tunggil dresta sane kanton Raja Kelestariang tur ngemargiang oleh kerama sane ngemit dresta inucap sida kepanggih ring desa adat semata inggih punika tradisi embed-embedan. Tradisi unik sani Raja Kemargiang nyabran warse nemonin rahina ngembak geni oleh krama desa adat Semate, Kelurahan Abian Basi Mengui Badung, raos saking kruni basa Bali, mbed-mbedan, sani maartos saling kedeng utawi tarik ulur. Pemargin nyane pinih ka pertama kelaksanayang duk warse sake siu 300 siu dasenem utawi siu samas pitung dasepat masehi ritat kala upacara pemelaspasan risampun ngewangun pura kayangan 3 ring desa adat Semate. Munggah ring Raja Purana, mbed-mbedan, wantah pinaka dreste antuk nyinggihang bisa meresimpu bantas, ritat kala ngambil putusan, sane saling tarik ulur ring paruman ring desa adat Semate. Munggah ring kapuruan di seadat Semate Kebaosang, wenten resi sani muaster resimpu bantas, kantun ngemargiang pemargi suci. Selanturnyane ide nanin mentasin alas sani metaru kayu putih, raris kacunduk sareng prati sentane empu genijaya. Resimpu bantas raris metaken, napi mawinan maka kali sida meneng ring alase sani tengat inucap. Prati sentana empu genijaya mausang yening kwentenan ide makakali mawinan nenten satinut sarang penampian sang nataraja. Mejanten prati sentana ide kayun antuk lantur menang irike. Selantur nyani kewangun genah pengubaktian. Ring sajroning mutusang genah nyani muatang galah saiswe. Pamuput nyani resimpu bantas mapaice antuk wastan genah irike pura putih Semate. Wawidangan irike kaiterin oleh taru putih, miwah Semate makecina pasikian pratisentana empu genijaya. Galah antuk mutusang wastan kenah nyani inucap, sane dados parinama tradisi mbed-mbedan. Ring galah inucap resimpu bantas mabisame, mangde nyabran sasi kedase, pinanggal apisan, ritat kala rahina ngembak geni kemargiang tradisi mbed-mbedan. Ya diastun nanin ngandeg pemarkin nyani warsani lintang, nanging duk warse kali tali solas, tradisi med-medan mawali kemarkiang. Tios nunas kerahayuan ide sayang widiwase, tradisi inucap taler pinah kepikeling ring sajroning suwe nyani, galah ngambil putusan bisa meresimpu bantas. Tradisi med-medan kadulurin antuk pangubaktian sinarengan, ngaturang daksina suci ring pura puseh pura desa adat Semate. Sawilang kakak ngaturang tipat bantal pina kecihne puruselan perdana. Raris tradisi med-medan kemargiang ring ajeng pura desa puseh desa adat Semate. Tradisi med-medan sekadi pepelalianan tarik tambang. Sani mabinayan wantah serane sani kaanggen, inggih punike ngangge bun kalot, sani mentik ring setre desa adat Semate. Ring tengahing pepelalianan inucap, kerama kedadosang nyarengin, sani ngawinang pamilet nyane akeh. Sani kautamayang inggih punike rasa pasikian. Risampun acara med-medan kelanturang antuk prasadam tipat bantal, miwah saling bulat sarire pantaran ing krama, antuk saling salam-salaman. Tim Liputan Bali TV.